Dulur bare-baraya, alhamdulillah. Jajang ngakak nih lagi pesen kenteng. ODN pak? ODN tuh, gelasir guys. Nu hidungna, tetan nu konengna. Nah, dia penat bagian produksi. Dia pabriknya ketinggalan guys. Berikut. Tuh, alis. Duren, shop duren. Hah? Udah pak. Nah, kebetulan ini ketemu sama Pak Guru. Pak Guru ini lagi ngitung. Kebetulan sambil ngitung Jajang ngakak nih minum durian. Enak banget guys. Luar biasa rasanya, beda sama yang lain. Ini lebih mantap. Datang BKD sakit sama Pak Guru. Murah 12.000 guys. Bisi-bisi inung hajatan tuh kentengna tuh mantap guys ya. Tahu bae mah ya tuh. Nah, ya. Nah teh. Alpukat. Kado guys. Aduh. Bikin merinding nih, enak nih yang punya darah tinggi minum. minum kado insya Allah lah. Pokoknya mau dilawan guys, yang punya darah tinggi minum kado, aduh lawan. Kenikmatan itu aduh nggak ada duanya guys. Tuh nu Carolina ge ini. Iya, nu Carolina ge ngadarana alpukat jeung ieu kado. Benang kabeh ya mah. Duit anak buah benang kabehnya banyak. Aduh ibu mantu menehegarnya tas mandi sih kan isuk nak mandi mal poe kayak isuk sih wiseng tas ibak cenah belum main tas ibak deh udah masih eueuh pamaget ge ibak kos ibak penting mah di kumbah fisik non sik kere calogena be ari bak teh kerarueuh mata ari bak sukan teu ombe bu bu anggar atuh anjir kitu wah itu tukang tempe bareng ge hantu kalau si Dena nah kalau mau matar es bareng di luar bebas pasti indah mah kesini itu tukang tempe tara mandi tuh bos nama tara di kekepan nu pentingnya mana sarabe di luar hah iya gimana ya saya kan ngomong ompay kira teu nyaho aing beak kureungit awak tanyakeun